u zemljištu postoje velike količine fosfora koje su velikim delom nedostupne našim biljkama. Zašto? Biljka se hrani korenom i samo ono što je od 3 do 5 mm oko korena biljka može da uzme. Dakle, iz ovog zemljišta je neophodno da biljka uzima hranu. Da bi to radila, zemljište mora biti u dobrom kondiciji, odnosno u dobrom stanju. Svako rastresito zemljište, zemljište koje diše, ima mogućnost primanja i zadržavanja vlage. Znači, kada je ova grudva, kad je stisnemo, mi istisnemo sav prostor u njoj i ona nema mogućnosti da primi i zadrži vlagu. Tako zemljište vrlo teško rađa. Ukoliko radimo sa mikroorganizmima, ukoliko poboljšavamo prirodne osobine zemljišta, to zemljište je rastresito i može da primi i zadrži vlagu. Tu su upravo Biofor proizvodi kao što je Biofor Aktiv, koji su selekcionisani, prirodni, korisni mikroorganizmi iz zemljišta, koji rade na poboljšanju fizičke strukture zemljišta. I još jedna važna stvar, a to je količina hraniva koja će doći do biljke. Kada pričamo o Biofor Aktivu kao najprodavanijem proizvodu Biofor sistema, pričamo o aktivatoru zemljišta, o proizvodu koji će aktivirati zemljišne rezerve s jedne strane, ali to nije dovoljno. Sljedeća stavka je da će kondicionirati zemljište, odnosno da će poboljšati uslove u zemljištu, da to zemljište bude rastresito. Jer mi kažemo biljka sita, zemlja rastresita. I treća stvar koja će činiti to da se sa Biofor Aktivom podiže plodnost zemljišta, podižu uslovi za samu biljku i na kraju, naravno, ona će više roditi, znači povećan prinos, je i sam koren biljke. Znači imate 3 delovanja Biofor Aktiva i zato on danas radi ovo što radi na našim njivama. S jedne strane, količina hraniva koja iz mineralnih đubriva i na druge izvore je prisutna u zemljištu, s druge strane, bolji uslovi u samom zemljištu i s treće strane je jak korenov sistem. To su 3 načina apsolutno delovanja da se na svakoj njivi poveća prinos delovanjem Biofor Aktiva.